नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. मिनाच्या 4 ब्लॉकां खातीर टेक्निकल बीड उक्ती. 10 कंपन्यांचे मेळून 28 बीड आयल्यात. 13 डिसेंबर मेरेन डॉक्युमेंट आनी बाकीच्यो गजाली तपासून जातल्यो. 14 डिसेंबराक तंत्रीक पात्रता जाहीर जाल्या उपरांत दरेक ब्लॉका खातीर टॉप 5 बिडर पावणे खातीर निश्चित जातले. चड प्रिमियम दिवपी बिडरांक ब्लॉक मेळटलो. 21 डिसेंबर मेरेन पावणी तडीक. टोटल 28 आयला आनी आतां टॅक्निकल इवॅल्युएशन घेतात ते डॉक्युमेंट कितें दिला तांचे नेटवर्क सर्टिफिकेट आसा आनी दुसरे तांचे टॅक्निकल डॉक्युमेंट आसा तांणी टॅक्निकली क्वॉलिफाय जावपाक जाय. ते प्रोसेस आतां चालू केल्लो आसा. ते आमचे 13 डिसेंबर पर्यंत चालू असतात इवॅल्युएशन व्हेरिफिकेशन. ताजी मदीं खंय तरी बारीक तांचे आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय तांचे डॉक्युमेंटेशन आमी तांकां मागताले रायटिंगाक ते हे मातशें क्लॅरिफाय करा सारकें आसा की न्हू पळोवपाक. सो 14 डिसेंबराक आमचे ते टॅक्निकली कोण क्वॉलिफाय जाला ते डिक्लेअर करतले. ताजे मागीर ताका अलॉंग वीथ टॅक्निकल क्वॉलिफिकेशन तांणी इनिशियल प्रायज ऑफर म्हणून बीड घातिल्लो आसा. आतां ते बीड टॅक्निकल क्वॉलिफिकेशन कोण जाले तांचे बीड इनिशियल प्रायज ऑफर ओपन जाताले. इनिशियल प्रायज ओपन जाले मागीर मॅक्झिमम 5 टॉप बिडर आसा, 5 टॉप बिडर ईच ब्लॉक तेच ऑप्शनाक क्वॉलिफाय जाताले. 14 जाले मागीर 15 जून स्टार्ट ऑप्शनिंग स्टार्ट आनी डिक्लेअर करतले 21 पर्यंत कळटले. तेजे पयलीं कळपाक शकता तेंचे एक जाले तशें आमी कळपाक शकता तशें कांय ना. इफीच्या समारोपाक कश्मीर फायल्स फिल्माचेर केल्ल्या ज्युरी चीफाच्या वक्तव्याचेर डिप्लोमॅटीक पावण्यार खवदळ. कश्मीर फायल्सांत खंय बुरशेपणां. एकतर्फी दुष्प्रचार म्हूण ज्युरी चीफ नादाव लापिडाचे वादग्रस्त वक्तव्य. मुख्यमंत्री म्हणटा इफीचे माचयेचो गैरवापर. इस्रायली राजदूत म्हणटा नादावाचे वक्तव्य बेजबाबदार. ताणें आयोजकांची माफी मागली. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. मुख्यमंत्री म्हणटा हो इफ्फीच्या माचयेचो गैरवापर. NFDC खंय योग्य पावल उखलतली. मैं जो जूरी चेयरमैन था उसका इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करता हूँ. जिस तरह से उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज करके यानी इजराइल एम्बेसडर ने भी कहा कि ये शब्द उन्होंने नहीं कहना चाहिए, ये उन्होंने मिसयूज किया. मैं भी कहूँगा कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है ये शब्द कह के, और NFDC उसकी कॉग्निजेंस लेंगी ऐसा मुझे लगता है. भारत सरकार ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इट इज एन NFDC और ESG की तरफ से मनाया जाता है, और डेफिनेटली भारत सरकार की तरफ से NFDC इसका कॉग्निजेंस करेंगे. और इस तरह से उन्होंने ये शब्द उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था. इस्रायली राजदूत नाओर गिलॉन हाणें नादावाच्या वक्तव्याचो खेद उक्तावून वक्तव्य भायर मारला. इस्रायलाच्या वतीन राजदूत गिलोनान आयोजकांची माफी मागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कितलेशेच गोंयकार ड्रग्सांच्या धंद्यात घुसपल्यात. तांचो सोद लावन एक्शन घेतले म्हूण उत्तर गोंयचो SP निधीन वालसेन सांगता. गोंय पुलीस खंय दर म्हयन्याक सरासरी 45 किल ड्रग्स जप्त करतात. गोंय पुलिसांची पयली एनकोड बसका जाली. In our information, we haven't found any place where there is a mass scale creation or manufacture of drugs. That this is the last point where drugs is being supplied, and it is primarily because it is a tourist destination. So majority of the tourists, so they come here for the vacation, and they actually, some of the tourists feel like they want to try it or something. It is only because of that there is a demand for drugs. Drug peddling is the part of supply side. Okay, we have to stop the supply side. Recently we have found out that there are Goans who are involved in drug peddling as well. Recently when we registered cases in crime match as well as in anti-narcotics as well as in
district polices. We have found some of the Goan people are also involved in drug peddling. So basically, they are the last point contact which actually connects the drug user as well as from the drug supply. So this we are actually through a coordinated mechanism. We are trying to find out these people and bring them to justice. And over an average, I have seen like 45 kgs of drugs have done. This month? Average, you can say 40 monthly, every month. We are ready to deal with this situation, whatever is arising. We have already briefed our officers. All the police officers are on watch. We are actually checking on the borders. We have developed our intelligence networks as well. And as part of this ENCODE meeting, as well as coordination with other agencies, we will be able to do better. गोवा फॉरवर्डाचो राहुल गांधीचे भारत जोडो यात्रेक तेको. आमदार विजय दुर्गादास कामत, दीपक कलांगुटकार मध्य प्रदेशाचे इंदोरात राहुला बरोबर यात्रेक वांटेकार. राहुल गांधीची यात्रा कन्याकुमारी सावन चालू जाल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा राहुल गांधीच्या भारत जोडो फाटल्यान गोंयांत काँग्रेस छोडो चालू जाला. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीच्या पोटात खंय दुखता. मुख्यमंत्र्याचो थोमणो. राहुल गांधी भारत जोडो करता आणि हे वाटेन गोंयांत खंय काँग्रेस छोडो चालू जाला. भारत जोड़ो यात्रा बोल के उनकी जो लीडर घूम रहे, जब वो भारत जोड़ो कर रहे थे तब कांग्रेस छोड़ो गोवा से स्टार्ट हो गई है. उनके खुद के जो एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके साथ में कोई रहना नहीं चाहता है. आम जनता तो छोड़ दो. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लोगों ने उनको छोड़ दिया है, जनता ने उनको छोड़ दिया है. उनको कुछ आशा सीट जीतने की तो आशा ही नहीं है, इसलिए इस तरह के अननेसेसरी स्टेटमेंट करते रहते हैं. राहुल गांधीचे येस पळोवन बीजेपीच्या पोटान दुखता. विजयच न्ही, कितलेशेच जाण खंय राहुल गांधीक तेको दिवंक फुडें सरल्यात. पाकिस्तानाचो जिंदाबाद म्हणून हो स्लोगन म्हणलो गेलो आनी तेजेर एफआयआर म्हाका दिसना अशी ही बीजेपी इज एज मास्टर्ड दिस आर्ट हें कोणी सांगतलो. आतां यात्रा ऑलमोस्ट हाफ सोंपली जाल्यार आतांच हो प्रश्न कसो आयलो. कोणे तरी पाकिस्ताना बद्दल कितें तरी उलयलो. येदी व्हडली यात्रा आतां कन्याकुमारी स्टार्ट जाल्ली ती आतां पर्यंत कांयच जावंक ना. आतांच कशें जालें हाचेर हें लोक पळय समजता न्हू, ते समजतले हें कोणे तरी कारस्थान केलां म्हणून तितून आनी दुबावत ना. मेन म्हणजे कितें आहा, ह्या यात्रेचो बीजेपीक सक्सेस म्हणटा पळय तो पळोवन जो आसा त्या खातीर खंय तरी तोड घालपाची आहा. आनी ही यात्रा म्हणटा पळय ती काँग्रेसची यात्रा न्हू. राहुल गांधी एक लिडर, आमचो इंडियेचो युथाचो लिडर, आनी ताका सगळ्यांनी यात्रेक बाकीच्या गोवा फॉरवर्ड हेणी दिवंक ना. दिलो तेंच्यांनी तो बरोच आसा. आनी यात्रा अजून सोंपोंक ना. काँग्रेसवाले खुबशे जाण कार्यकर्ते वयतात, लोक मेळटात, मिलिटरीचे एक्स ऑफिसर मेळ्ळात तांकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2008 पणजी पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो केशीची ओरिजिनल कंप्लेन जोडूं ना म्हूण सीबीआयचे ट्रायल कोर्टाची बडी. सीबीआय सुसेगाद राविल्ल्यान केस हुमकळ्ळ्या अशें म्हूण ओरिजिनल कंप्लेन दिवंक सीबीआयक निमाणी संद दिवन कोर्टान सुनावणी 2 डिसेंबराक दवरल्या. तेन्नाय मेळूना जाल्यार फायन मारपाची शिटकावणी दिल्या. केशीचेर बाबूश उलोवंक तयार ना. आदवोगादाचेर धुकल्लें. I am not here basically. It is a lawyer basically will brief you if there is anything. This is the original copy of the complaint. So they said they will produce it today. What has happened? They have not come up with the original copy of the complaint. So that's why the court said this is the last opportunity to you. I am granting the last opportunity for production of the original copy of the complaint. So let them search for it, then we'll see. Otherwise they have to move application for substitute service. The court says. He said he will move it otherwise. Court was also angry that there is direction of the High Court to expedite. Yeah, the court, there is 1 year direction for this honorable court to decide the matter. Now they could not, because of this situation, because CBI is taking time, because 21 days there was a time then to search for the copy. Why the court said this? Because there was a gap of 21 days in between. So they were to arrange something. Otherwise they could have filed application. So they did not do. That's why the court said they will deal strictly with this. So when is the next date of hearing? 2nd December morning. गँग रायवलरीत रायच्या विजय कुलालाचेर केल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसेन दवरलेचो अफसल शेख, कोलवाचो रिहान अहमद आनी वास्कोच्या कृष्णा लोहाराक उखल्ले. विजय कुलालाक 5-6 जाणांचे गँगान मेळून खोटांनी मस्तून नागडो करून मारला.
विजयाच्या कागाळी उपरांत फातोड्याच्या पोलिसांनी ॲक्शन घेतली. अनेक तिगांक सोदतात. On 28/11/22, the complainant, namely Vijay Kulal, residents of Raya, lodged his complaint against three accused persons, namely Walter Fernandez, Joseph Siqueira, and Simon Saldana, and three unknown accused persons who, with a common object, formed an unlawful assembly and assaulted him with fish blows, slaps, and kicks. And further, he was assaulted with a stone. The three unknown accused persons have been presently identified and they have been placed under arrest. At present, the investigation is being carried out on merit basis. We have also registered the crime into it and we are carrying out the investigation. At present, we have arrested three accused persons, that is Afzal Sheikh, who is a resident of Dawalin, Riyan, who is a resident of Sarawalin, and Krishna Luhar, who is a resident from Vasco. Total, there are 6 accused persons. This is the same case in which video was circulated? Yeah, it is the same case where the video was circulated. Any offense of IT? Sorry? Any offense of IT? Any sections? We are registered under unlawful assembly, wrongful restraint, and 5062, which is threatening with dire consequences. साळवली धरण वाठारात 20 कॉटेजींचे वेलनेस सेंटर उबारपाचो इको ट्युरिझम प्लान 40 ते 50 कोटी खर्च जातलो म्हणून राना महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणी सांगता. देवियान आमदाराक घेवन साळवले बॉटनिकल गार्डनाचे इन्स्पेक्शन केले. सुभाष म्हणटा येता त्या 3 म्हयन्यात सांग्यार 150 कोटींची कामां सुरू. खेरीज IIT येताच. बोटॅनिकल गार्डन आसा आनी हांगा समोर ही नॅचरल रिवर आसा विच इज पेरिनियल 365 डेज. मॉन्सुनान तर आनीकय सुंदर. सो आनी जे वेलनेस सेंटर आमी प्रपोज करता दॅट इज लायक a very high-end wellness center where international tourists are going to come directly, maybe get off the plane and come here for basically people who want to relax and do treatments and all that. So definitely cost will be above 40-50 crores. Within another next 3 months time, we will have a investment of over 100 to 150 crores. One is आमचे tourism department is going to invest. Another thing, आमचे forest corporationan खूप project घेतिल्ले आसात. Third thing, आमचे WRDN they will come up with another idea. चौथे म्हणजे जर जायत हांगा एक तुझे विलेज जाता कुणमी विलेज, हँडीक्राफ्ट विलेज, तातूंत भितर एक एक्सपो सेंटर जातले. आणि 5वें म्हणल्यार IIT सारको एक महत्वाकांक्षी दर्जेदार क्वालिटी एज्युकेशन दिवपी प्रकल्प जाता. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आता पळया निकतीच आयिल्ली खबर. आयज जोडन फेरी पॉयंट ह्या जाग्याचेर मेजर ट्रॅफिक जाम जालो आनी जे ट्रॅफिक जाम जावपाचें मेन रिजन आशिल्लें ड्यू टू फॉग आनी नोवेना. कित्याक की जी फेरी सर्वीस सकाळची 6 स्टार्ट जाता ती आयज सकाळची 8 स्टार्ट जाली आनी ह्या रिजना खातीर मेजर ट्रॅफिक जाम जालो. स्टुडंटा खातीर सायलेंट. हणजूण दर्यादेगेवेली 250 बांदकामां कायदेशीर म्हूण दिसता, मात सत्यता तपासूंक जाय. गोंय सरकाराचो हायकोर्टाक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. बेकायदेशीर बांदकामां विशीं हायकोर्टान घेतिल्ले स्वेच्छा दखल याचिकेचेर सुनावणी जाली. सत्यता कशें तपासतले, बेकायदेशीर आसल्यार ती वडोवंक कितें करतले, फाल्यां मेरेन एक्शन प्लॅन दियात, कोर्टाची हणजुणे पंचायतीक अर्थ. See, it is not stated in those inspection reports as to how many structures are illegal and how many are legal. It gives a status insofar as existence of these structures on the beach, and that will have to be verified based on the records. So therefore, basically, I think the replies will have to be called from these people, and that will disclose as to what is the legalities or illegalities insofar as these structures are concerned, and accordingly action will have to be taken. Means it is illegal or not, it is yet to be verified.
it will be verified based on the documents which are there on record or the documents which may be produced by the parties. बाल रथाच्या 400 बसींतल्यो 200 प्रायव्हेट बसी बंद. तांचो ताण कदंबाचेर आयला. ते भायर 123 पॅसेंजर बसी घालच्यो पडटात. नव्यो बसी घेवप शक्य ना. उपाय म्हूण कदंबान प्रायव्हेट वाल्यांचे ड्रायव्हर कंडक्टरा सयत बसी कॉन्ट्रादाचेर घेवपाचो प्रस्ताव दवरला. प्रायव्हेट बसवाल्यांचो रिस्पॉन्स खंय बरो आसा. बाल रथ त्यो 50% ते बंद जाले आनी प्रायवेट बसीस आतां ते बंद जाले त्यो थोड्यो 50%. सो हो लोड सगळो आमचेर आयला. आतां एक्झिस्टींग आमच्यो 497 बसीस आहाय आनी प्लस 50 आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आहाय. पूण त्यो आसुनूय आमकां आनीक एक डिमांड आसा. एक 200 बसीस आमकां स्कॉलाक घालपाक जाय. ते भाशेन 123 बसीस आमकां प्रायवेट घालपाक जाय लोकल्साक. सो हो लोड जो आमचेर येयला ना तो कसो पुराय करपाचो. आयदर यू गो फॉर फ्रेश बायींग ऑफ बसीस. आतां बायींग ऑफ बसीस म्हणटा न्ही ते खूब म्हारग पडटा न्ही त्यो. सो वॉट इज अल्टरनेटीव तो म्हणटा तो आमी एक प्रस्ताव एक प्रपोजल केल्लो की एक पायलट प्रोजेक्ट करपाक जे प्रायवेटवाले आहाय न्ही ते जरी तर आमकां तेंचे बस दिता ते जाल्यार वी आर ट्रायंग टू टेक दॅट बसीस अँड रन इट ऑन किलोमिटर वायज. म्हणजे बसी तांच्यो, ड्रायव्हर तांचो, मेंटेनन्स तांचो. एकूच कितें जालां आतां प्रायवेट बसीस जे म्हणटा न्ही आमचे भाशेन तेंच्यो बसी थोड्यो पोरण्यो आसा. सो लोकांक सेवा दिता आसतना एक बस तरी बरी आसपाक जाय न्ही. सो आमी आतां एटलिस्ट 8 वर्सांच्यो 6 वर्सांच्यो 5 वर्सांच्यो तांकां प्रेफरन्स दितले पयले आनी मागीर सपोज ते नवी बसी करपा जाल्यार तांच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन तेंची कितें सबसिडी कितें आहा तें करपाचें. प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलेलो आसलो की तो प्रपोजल आजून तो फायनल जावना. ती तो आमी आतां सगल्यांक घेवन आमी उलोवपाक सोदताले प्रायवेट ओनर्सूय आहाय न्ही. सोनसोड्या वेल्या प्रस्तावित कब्रस्तानाचे सुवातेर शिमित्री आनी स्मशानभूमी जावची म्हूण हायकोर्टान 2 हस्तक्षेप याचिका. कोर्टान सुनावणी 6 डिसेंबराक धुकलून तो मेरेन हस्तक्षेप याचिका विशीं सरकारान आपली भुमिका स्पश्ट करची म्हूण सांगला. मजगती कब्रस्तानाचे कामा विशीं गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन कोर्टा मुखार स्टेटस रिपोर्ट दवरलो. One of the parties is contending that a portion of this land should be given for a graveyard insofar as Christian community is concerned, and he is relying upon some orders of the Human Rights Commission. There is a second intervention application that is filed, which relies upon the earlier resolution of the municipality, wherein it was resolved that this place should be earmarked for the purpose of providing cremation ground or burial ground or graveyard etc. to all communities. So when these applications were heard by the High Court today, the High Court has called upon the government and basically the GSUDA as to whether this is feasible and the demands of these interventions can be accepted or considered. And the matter has been fixed on 6th, that is on coming Monday, and the government is supposed to inform the court as to what can be done on insofar as this demand of these interventions are concerned. आमी कशे खेळूंक शकता हे दाखोवन दिला. फुटबॉल भियेनासतनाच खेळूंक जाय. भंय आनी फुटबॉलाचो संबंद आसूंकूच शकना. FC गोवाचो हेड कोच कार्लोस पेना मिडिया कडेन उलयलो. फाल्यां मुंबय सिटी आड FC गोवाची मुंबय मॅच कोण जिखता ते पळोवया. मुंबय सिटी टफ टीम म्हूण पेना उलयलो. मुंबय सिटी पयले, FC गोवा 5वे सुवातेर आसा. The last loss was very painful for us because we were excited about the chance of winning at home against Bengaluru and to be in a very good position. But I think, or I know, this guy has a good character. Everyone is ready into the locker room to play against Mumbai. We know that it's going to be a tough game, a difficult game for us and for them, no? And we are going to play there with our threats, with our weapons to try to beat them, because I have told it many times, we don't have to be scared of anyone, and we don't have to play overconfidence against anyone. FC Goa can beat any team in the league. Football is a game. You can play with fear, no? In football you can lose, you can win, you can draw, but if you play with fear, you are not going to enjoy the game and you are not going to show your 100% potential. No? So
I think we have shown that we can go to Mumbai to play against them, try to play with our style, with our identity, and let's see who can win and who take advantage better of their chances. So this is my philosophy. It was as a player and as a coach. Fear and football are not words that you can join because it's a game and we need to enjoy with that. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंट टॉक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.